I-state and integrity funda ukuthembeka ngoba mungathembekile awusoze wathemba abantu umuntu umbuka ngawe why unity ingekho emakhaya ingekho emsebenzini ingekho all over why kukancane mancane amathuba ukuthi sibe united emhlabeni ngoba umuntu ukubuka ngaye ngithe we don't see people as they are but we see people as we are asibabuka abantu njengalokhu beyiko kodwa sibabuka njengalokhu siyiko uma isithandwa sakho sike sadile kancane ukubuya emsebenzini ngenxa ye traffic inkosi yami usuyafutheleka uvela khona ngalesikhathi ucathi uvela la wena ovamisa ukuyakhona kanti ingane yabantu ibibambekile funda ukuthembeka khona uzothemba abantu kunemizi sazi ukuthi kuyathakathwa satshela umuntu othakathayo njalo kunabantu esazi ukuthi banje asikaze sibabo ngeke wazi abathakathi njengomthakathi umthakathi nje ukubona ngqo we see people as we are uma kunosisi othembekile noma ubhuti othembekile evamisa ukuye office avakashela umphathi kwane delay ekhona khona bangasamkhulumisi bacabanga ukuthi wenza lento bona abavamisa ukuyenza mabengene office kanti ingane yabantu be honest sithe A accountability E excellence sathi I integrity funda nje ukuthembeka bese singena ku O ke leli obalekile obedience funda ukuhlonipha abantu abangaphezulu kwakho mawuyindoda nomuntu osifazana uzokudla ke funda ukuhlonipha abantu abangaphezulu kwakho khona nawe uzofunda ukuyaphezulu lady day kunabantu abahlushekiswa ulimi ukhuluma too much kwavela ulady day ku Instagram wena ukhuluma noma kanjani uzungaboni ukuthi umuntu omdala lo kunabantu abangabafuna abantu abaprogressayo nabaphumelelayo athuleli diye jabule once wafunda ama comments inkosi yami khona umuntu ongakufuni nje okhuluma noma kanjani mawungambheka ustrategisha kanjani ngempilo asiyeke uma uthisha ungamhloniphi umhloli no principal unama churches amaningi okuzufa uxoshwa uthoki ngoba iauthority ngaphezulu kwakho ukuze iphezulu likuthande hlonipha abantu abaphezulu bahlonipha ukubona abantu mabe nezimoto ezibizayo uthi bathwele haya imali yamadoda yikho nje ayithi yabona you cannot attract what you hate funda musu ukukhuluma ngemshado yabantu kanti awushadile uyozufiringa ungayifaka ngemnweni kodwa ucansulenza ngoba ukhuluma kabi ngabantu abakwi level osazoya kuyo asiqedele ngithi ngithe A accountability mirror game E excellence excelela ukhona ukuze ufike la uyakhona ngathi I integrity funda kancane ukuthembeka obedience mawufuna ukuguga nje uphila iminyaka eminingi uzobonakala ngendlela otreata ngayo ugogo wakho ngendlela otreata ngayo uma wakho ukuguga kuzo ubudala buzokuthanda bheka amaphara ukuthi awafike egugeni bheka benzeni abantu abadala yonke into engaphezulu kwakho wangayihlonipha iphezulu lizokunyanya ngoba wena uyalinyanya iphezulu awuhloniphi that is obedience you be a unifier njalo uma ukhuluma awuphefumula iunity musukuthi mawuvula umlomo wena njalo uqhoma istamp kwakho njalo wena wavula umlomo uqhoma istamp kwakho khuluma kabi ngamagama abantu leli sikhule kwaronde emakhaya kobola make kwasebenza uanti noma umanje umuntu oyedwa afaka ukuyikhabeshana nkosami alibeke center kade umuzi uyiunity uRon alibeke center livule kuthiwa kuswa kuleli khabethe kuyangemuva siyalala so leli khabethe ikhishi la seliqanjwa leli khabethe igama ukuthi room divider igama elithi room divider liqhamuke ngoba besine unit umuzi uyi1 engakafiki lo kunele kwafika lo sa divided kunomuntu othi mengene esontweni kukhala bamaziyo kuthiwa awu la divided isonto laphela asazi ukuthi njobe ngena simxhawula sixhawula iroom divider khona ongena kuma families abantu kade kuthandanwa kanti kungena iroom divider khona uthi meqashwa enkampanini asazi room divider khona umdlalo webhola esithi siyajabula esayinisiwe kunele kwafika yena iclub sekuyabhedwa iroom divider uyi-source of division ukhesti njalo mefikile abantu baxabana ngizothika amadoda ke kunento engiyaye ngiyenze bese soyenza lokuba kunesikhathi ukuthi bamba isandla soseceleni kwakho phakamisa isandla asibambe mfethu sibambe nazo awu sibambe bese uyishutha phela sibambeke ngicela nje lady awuphamise isandla sakhe siphamise isandla sakhe yabo ima lady angisho ngiphamise sakho ngiphamise sakhe uthi ngimbambe cha siphamise sakhe siphamise siphakamisa ngishilo ukuphakamisa sakho ilalela irule yokuqala welelithi waphakamisa impilo yomunye umuntu ukuphakama neyakho wakhuluma kahle ngamanye amadoda nawe into zakho izoba zinhle wakhuluma kahle ngabanye abantu nento zakho izoba right wafisela abantu into enhle nawe kuzoba kuhle ukuba ngithe sehlise bekuzokwehla nesakho wehlisa impilo yomunye umuntu uzokwehla kanye naye wakhuluma kabi ngabantu nezinto zakho izoba zimbi wathatha udaka washaya abanye abantu nezandla zakho izosala nodaka ngiyacela ke yonke indoda manje ayime esibukweni it's a mirror game uyibuke you excel where you are integrity funda ukuthembeka obedience ubazisa abadala kunawe be a unifier bese
bese ubamba lento ukuthi iba usizo ukukholwa akona ukuba ngumsindo lokuthi baba kanti ufuna ukuthi baba uthi ngisa kuwe kanti ufuna ukuthi ngiza kuwe wazi uthi mawudonsa noNkulunkulu uzokwehla kanti ukukholwa ukuphendula lo mbuzo semhlanje othi usize ba ake ngiqedeke le dealer ngicela ukushiya inamba leli D kunamadoda esiwalindile a close to 3000 men's conference sizobe sisempumalanga eMelo ngomgqibelo kuze nongenamali sifuna omncane nomkhulu sine divine with the unseen God noNkulunkulu eMelo uzobona itende elikhulu elimhlophe eMelo ngaphansi kogcobo lamfundisi uBC Nxumalo siyaqala ngomgqibelo lo wakusasa 11 am ngase eMelo eairport bayazike nje ngase eMelo airport but ngizoshiya inamba kubantu engizobathumelela iposter yonke kodwa amadoda kuze kufuthumala sicela uyindoda mawungena kwakho man ikati linyaka sumsila isithando sakho sithi yes ingane sithi nangubaba ukho angizwa